I love you, Mara. Jak mauma amang ibalbalik kasi ti dayta. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Jude. Katsapay la kumata di kan tumauma kanyak. Saan to, Apolos? Mara, sikat ipagtaytayi kan ti lubong ko. Sikalaang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ikarik, sikan ti mauding ayatek. Agyamanak numatakdaram day ta akarim kanyak, June. Kat daytoy mo ti maipasigurado kan ka. Jakton agayat iti sabali. Sikan tinaglandingan ti puso kan ayat ko. Ayaten kan to'y tagnanayon. Apay, Mara. Ko, medyo maulawak. Ngam awan daytoy. Ay, agbinulan ak namin. Gagangay iti may sa babae iti medyo maulaw no kasting agbinulan. Sigurado ka, Mara, honey? Wen, ala, ituloy tantimangan. Ngam si kalatan timangan ta saan ako na makapangan. Buyaan kalatan, Jude. Anya? Nang restaurant kayo manen? Iha? Wen, Papa. Sorry. Ay, Mara, anak. Saan kumamit anatangkan ti ulom? Lumabalin, liklikam ti mangan iti roar. Taado ti maiparit amakan kan, anak ko. Sana bale, Papa. Pasigmat anatang tikinan ko. Oray, pay. Di mula mo no anya dagiti mailala o kadagiti lutlutun da iti roar. Sorry, Papa. Saan mo't amabalin at danggayan tinobyok amangan. Amangan noon niya pa'y timakunana. Panagkonak. Nasaysaya at no ipudno mon kini Jude ti maipapalit ti salonat mo. Mabutengak, Papa. Amangan no panawan na. Dita ti pangsubukan. No napudnukin ka. Wenno saan. Please, Papa. Agtalinad ko mapalimod ti sitwasyon ko itinobyok. Pangaasiyo. Imposible adinan tumaamuan ti may papaniti sakit mo, anak ko. Please, saan pa nakasagana, Papa? Saan ko mapay nga ita? Please. Pangsubukam agtalay na adten panagayat ni Jude kanya mo no saan? Mabuti nga ka na. Sigurado nga minapanawan nak ni Jude no mamuan na ti may papaniti sakit ko. Ora sino mat siguro tagsaan iti biyang na. Anda nga tamat mayat ang mga saway tada kanser na. No bilang pagtalya ko dan na ka. Kaya't nga sa wundat ha. Saan nga napudno ti panagayat na kanyam. Diyak kabala na mapukaw iti biyag ko ni Jude, friend. Iso di tayo ibagbaga ti pudno kasasad ko kunkwana. Please. Agpagpakasiak, Ana. Anay ko. Nagsakit man ang tiulok, Papa. Sa nabali, iha. Talakatumar ka ni ti pain reliever. Yanos mo, nanak ko. Ana. Sino ti mawawag iti cellphone ko, Papa? Bibs ko may tagparparang anagan, anak ko. Ni Jude dayta, Papa. Please, pakisumbat yu. Ibagayo arimarak. Anabatik ti cellphone ko. Anya, agul-ulbud ka itinubyo iti kastangar aramidem. Alan, Papa. Rumor kayong dito silid ko. Sumbatan yun ni Jude. Sige. Mabitlaeng nga rod, anak ko. Kumusta nga iti kasasaad ti gayam ko, Tata? Dakkelan ti bukol iti ulo na. Masapol nga agkemo ti gayam mo. Balasan ko.
Dakkel una yan tibukol na. Kaasimat nga rod ti gayam ko atata. Uwan nga rod. Agkapsota kiti kastoy mapaspasaran ti anak ko ita. Agkamang tayo iti Diyos, tata. Isulangan ti mabalin nga pagpatulungan tayo. Adda ka asin na. Patsak nga dinabuhay-buhay ang tigayam ko. Uwan balasang ko. Masapol nga isaganak ti pagik iti mabalin na mapasawag. Nasakit man. Gamna niya ti plano ti Diyos. Masapol nga aklod. Ana. Mapukpukawan tinamnamak. Ana. Nangruna. No kita agtilang akiti sarming. Nagurutan dagiti buok ko. Epekto di atatekwa panagkimo mara. Hangka ko mga mapukawan itinamnama, friend. Ada kasi ni Apo Diyos, kumpat kalatakan kwa na niya. Hangka nga mapukawan itinamnama, ag-imbag kapay. Kasapulan kayo kan ni Papa. Noawan kayo amang patpatibkar kanyak. Amangan no nataya kun. No ipudnom ka ni Jude ti sitwasyon mo. Ad-ado kami kumapay ang amang andi nga kanyam. Mabitlang ni Jude ti umawawag. Hello, Jude? Hello, babes? I miss you. I miss you too, babes. Ha? Ape, akas na ti boses mo. Ang sakit ka di man. Gagangay lago-rigor da ito'y, babes. Makadlawa ko na. Kanain niya gurigor ka. Umayag ni tabalay yung itamad lahat. Saan, Jude? Awa na kiji balay. Ayan mo nga, Rod. Adaak di ti balay ti gayam ko. Ni katiana ti dagdaramatam? Saan? Sa bali agayam ko, Jude. Kailiw ka, Mara. Kaya't ka makita. Sapay umadani man ti mansarita, Mara. Promise. Agkita tanto. Intun man sarita, Jude. Oh, adto'y ti pinagatang mo a regalom. Para kini John, anak. Pinabalkot ko matan. Agyamanak, Papa. Kat? Kabailam nga ron ti magim arumwar. Anak ko. Kuyugan ka, ang makisinarak kini John inton pigat. Diyak kaya't agpakita ka ni Jude, Papa. Diyak kaya't makita na tilangak. Anya, kasano nga rod ang maitad mo to'y regalom kan kwa na iti mansariyo? Pinanunot ko na imbag ti may papaniti daytoy, Ana. Nasakit man nga klunan. Ngam kapilitan. Kay kayat ko na sikat ipagtinagan ni Jude. Ngam ti sabali ti pagtinagan na. Ha? Uy, anya ka din datangay bagbaga, Mara. Di kan agkad-kad. Sana narikat ngayatan ni Jude. Kan napintas ka. Patsyak amayat na kan tumutla ang tinobyok. Diya kaya't datangay bagbagam. Nupun-numutla na patagakan ka. Patgam ti kayat ko mapasamak, friend. Ha? Makisinarak ka kan ni Jude. Taited mo ti regalo kan kwa na. Kat alaang mo ti regalo na kanyak. Tunggal dumteng ti mansarimi. Adda regalo ti tunggal may sakada kami. Agpakpaka siya ka na. Makisinarak ka kan ni Jude. Kat ipasig mo ti bagim kan kwa na. Marikriknak ngamin nga umadanin ti apit ko, friend. Mara,
Ti kayat ko. Sakbay ngay pulang ko ti biyag ko. Saan unay ang masakitan ni Jude? Tadakan to amangan dingay kankwana. Sa dinutayan ni Mara, Ana, apay asan mo akadwa? Ay, kwa? Awat ang paiman nga umuna di atoy. Regalo na kanyam di atoy, Jude. Ayan tinubyak ko, nak. Ay, ladingit ak Mara. Ngamjak ka baalan ti ipapaaramid mo kanyak. Ana, agsaw ka. Ayan ni Mara. Makaamuitan. Ay, kwa Jude. Tinasayat, sumurot ka kanyak. Mapantay ya balayda. Ijayan ti pang tedam iti regalom ijay gayam ko. Sumrek. Mara. Sorry ngam kaduak ni Jude nga emay. Mara. Diyos ko. Apay akas na tilang ama. Jude. Kwa. Anyat napasamakan ka. Apay nagkutong kamaten. Mara. Mara. Apay akas namaten tilang ama. Ay, ayatan ka unay. Ay, ayatan ka mat. Jude. Pakawanan nak no nagilimadakkan ka. Ay, tinasayat. Panawan kayo pa, Jude. Agsarita kayo nga naimbuag. Oh, apay ati mo mapansarong karan tinobyam ita, anak ko. Ay, saanin, mama? Masapol asur-suruo ko na lipatan tinobyak. Tapno sa anak tuon ay masakitan. Inton isun timapukaw itibiyak ko. Aniya? Iso aliklik ako ni Mara. Mama. Iho, ita akasapulan na kajenobyam. Kasapulan na ti presensyam. Apay apanawam. Diya kaya ti masakitan. Mama, iso asina ako ni Mara. Bagim lang ti pampanunutam iti kastagararamidam, iho. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga abangan no at dangag kapsot tinobyam no masakitan. Gapo iti panangisinam kankwana. Mama. Ing kabantayan tinobyam. Asikaswam, takasapulan na kaita agundaway. Saanin, mama? Diya kaya tin tagpakita kankwana. Aniya? Kung nagtumat ka na kayo, papa. Naupayan ni Jude kanyak. Tasana na nagsubsubli ni ti balay. Mga no, makumikom laeng, anak ko. Amok, papa. Naupayan tinobyok kanyak. Di na kun kayat. Di na kun ayayatan. Dinalikodan na kun. Anak, di kag panunod iti negatibo. Makapadakas ken katikasta. Tsak malaptan ti pakik ngagladingit, papa. Dahito ti magmagak ka na kayo. Ano mamuan ni Jude ti kasasaad ko. Sigurado adi naktun kayat. Anya ngay kat napasama kan ti pagbutbut ngak. Di na kun kayat tinobyok, papa. Ay, sorry, tata. Basol ko no apay nga agladlading iti gayam ko. Siyak ti makagapo no apay nga naamuan ni Jude ti puno nga kasasaad ti gayam ko.
Awan ti mapabasol iti daytoy a napasamak balasang ko. Nasayat kiti. Ta nasapsapa ana amuan na ti agpaiso. Ket napanagnagan tayo met ti kinapudno. Anarukop gayam ti panagayat na iti anak ko. No bilang pudno, anaupayan ni Jod, balasang ko. Rabin, ngamjak na tamaalat ito turogak. Manon arabiya kastuyak. Kanayon agamapuyat, jak makaturog. Nga uri anyat aramidag. Nilatan mara tilinahon ti panunot ko. Uray kasano ti panangiwaksik kan kwa na. Jak metlat ta maiwaksi a panunutin. Apay akastoy. Jak maawatan ti bagik. Kaslag kupit ti parugang ko. Amang pampanunot kini Mara. Makonsensyak bet anang panaw kan kwa na. Masyarak bet latakan kwa na. Numalagip ko ti kinasayat na kanya kiti kalabas. Kaya't kun alipaten tinobyak. Ngam apay asumagsiksik lata iti panunot ko. Apay akastoy. Kasla makasangitan. Ajak maawadan. Apay agsangitan. Ajak matammo ti rason apagsangitan. Apay. Agrubuhatak. Tamapanak iti ayan ni Mara. Naimbag nga orasyo. Tata, kumusta ni Mara? Sumrek ka, Jod. Matmaturog latan ter aramitin ter anak ko. Manipod pimanaw ka. Awanen ka ganay gayan na. Di pa yan mangan. Anya? Di pa agsaon no kasaritak. Agtangtangad latan ti anak ko. Anya? Ala, mapan kay ti silid na. Iho, bareng magasaritan pa'y ti anak ko. Diyos ko, nakakaasi tila nga tinubyak ang nagaturong. Nagkutog mo na yan. Mara, Babes, andaak. O may kabantayan. Agring ka kuma. Kailiw ka unahin. Pagkawanan na. No ginandan ko, timang panaw ka. Sorry. Di nagpagtanahin di konsensya. Gapwiti na ito ang plano. Ay ayatin ka unay. Katyak kayam kabailan. Di maya tayo ka. Agring ka kuman. Pangasin. Babes. Babes. Atak. Siyak na ito eh. Tinobium. I love you, babes. I love you too, babes. Agyaman na. Nakariing ka na. Agyamanak. Ta nagsubli ko.
Sorry. No itaak lang ang nagpakita. Pagkawanan na kuma. Ikarig, di kan panawan. Ambok akasapunan na kita akong taway. Iswadi ka panawan, babes. Agyamanak. Jud. Agpaimbag ka. Wen? Laglagi pa ato na kita arapap ta iti biyag. Nakapsot ako, Jud. Iti mabiit. Ipulang kon tibiyag ko iti namarswa. Kadyak kaya't ngagladingit ka iti ipupusay ko. Babes. No sumapul kanto iti kasukat ko. Ni Ana, ti kayat ko pagdatuna. Nasingpet ni Ana. Amok nga si kaswan na kanto iti husto. Di kanto agparikot. Iti kayam ko. No iso ti makatuluyam. Sika, ti ayatek. Mataya ko ni iti mabiit. Iso nga ibawing mon iti sabali. Iriknam kanyak. Kat ni Ana ti kayat ko apang ibawingam. Kayat ko makita na ragsak ka. Sakpay nga ipulang ko ti biyag ko. Kayat ko makita ti kinaswitiyo kini Ana. Tapno naragsaka ka pumanaw. Babes. Please, di na ko nawagan iti babes. Nakasarita ko ni Ana. Katpatsa ka di nakpaayon day chay. Sige, ag-holding hands kayo. Takayat ko ang makita ti kinaragsakyo. Nangrunakan ka, Jude. Ana, please. Aramidon tati kayat na. Para itigayam mo. Sige, Jude. Dato ti imak. Amuyo. Agbagay kayo. Ana, friend. Pangasima. Di mo baybayan ni Jude. Amom, no kasano ti panagayat ko kan ko, Ana. Kasta kumamot ti ipay mong ayat kan ko, Ana. Ana. Owen, friend. Di ka madanagan. Aramidak kami nga kay daw mo. Jude. Mapatkam ka di tikid daw ko ani Ana ti ayatam. Uwan, babes. Mapatganti kita mo. Agyamanak. Kayat ko ti maturog. Nabanugak. Kayat ko ti aginana. Sige. Aginana ka. Adda kami lang dito sibay mo. Saan da ka panawan? Mara. Naiturog ko matkayam. Kapayatan ti panagdumog ko dito'y kama ni Mara. Awan ni Ana. Nagawid niya tan. Naimas pa'y latiturog ni Mara. Nagunag kiti matana. Kudilangan tinang palkot iti tulang na. Babes, agreeing kan. Tagtumar kay tiagas mo. Aguray ka. Saan sabat na niyang agis ni Mara? Babes! Babes! Diyos ko!
iti iman. Mara, apay aninipasan nag. Ayatun ka. Balunan ti ayat ko, Mara. Jude, si kanto te maisang abay enton kasarmi iti nobyok. Ha? No kasta? Addan nobyom, ana? Wan, nabayagan nga nobyok ni Kevin. Lading itak no, Jack matungpal ti karyak iti gayam ko. Ay, Jack ngamin kayat nga payan ti kid daw ti gayam ko iso nga kampay idila ang dadya nga inaramit ko. Oray siya ka na. Agpadata. Jakmat basta may bawing iti sa balit ti panagayat ko iti daydigayam mo. Isong itapay lang. Kablawan ka ni tumadani na panagkasarayo iti nobyom. Agyamanak, Jude. Kat sapay ako mata, makailiwliwag kan. Gapo iti napagtang tigayam ko. Kat patsak nga da napintas nga plano ni Apo Diyos para kanyam. Iso nga impalubos na nga mapasamak ti kasjay. Agpatipkar ka kuma. Agyamanak. Ana. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ti awanan ba in a Claire? Addan to aldaw day jay a babae. Oh, apay nga gungut ka mat na nagawid, bakit? Ay, naikatak iti trabaho, gapukin ni Claire. Ah, Noon niya lang amin tinapan na impulpulong iti boss mi. anya? Anya nga ita, siya akong tinapukawan iti trabaho. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti day jay a babae. Sapay la ko mata iso ti sumarunong ikatan ti boss mi. Anya? Ay, amangan no si ka tinakabasol, bakit? Dayjay a Claire ti patyam, idinto ta siya ti asangwam. Ha, agpampanunot ka kadi, ah? Amukan, Karen. Amok dagiti ugalim asaan na nasayaan. Iso adyak patyan ana ikat ka iti trabaho gapo iti sabali a tao. Di ko namkid di akit, basol mo. Anya? Oh, sa di naman ang ti papanam. Nakabalas ka, mate. Mapanak iti ayan ti gayom ko. Ijay ayan ni Lisa. Mapan ko sa ludsudan. Barang agkasapulan dapay, ije pagpapaayan na restaurant. Ay, kat mo na. Anya ay nga rot, katawan mo ten trabaho. O sige, inakon. Barang madanon ko ni Lisa, ije balay na. Itangal daw ti amok a day off na. Sige, agan anad ka. Anya? Inikat da kay iti pagtrabaho, mare? Wan mare, naikatak gapoy ti dayja ang Claire. Apay ngay? Noon niya laditan timpulpulong na iti boss mi. Agasam, imbaga na kano at tunggal awan da boss, ag cellphone lang tar aramida. Anya? Addan to aldaw day a babae. Saan lang may satel daw? Ay una yun? Iso nga imayak kan kamare. Amangan no agkasapulan pa'y tibos mo iti restaurant a pagpapaayam. Ay, wan. Apag iso ka pampano ti may sa akadwami. Sige, bayam. Kasaritak to ni boss inton bigat. Awagan kan tumare. Sige man nga rod mare. Tani awan trabaho kita. Amumot nga ado ti babayadak. Taad dalending ko. Wan, di ka madanagan. Awan trabaho na, kunam, Lisa. Wan, madam. Naikat ngamin itisigo da trabaho na. Kasta ka di, kapin-anom? Gayem ko ni Karen, ma'am. Di kay madanagan. Ado ti experience na. O sige, nasayat nga rod no kasta. Ayabam nga rod inton bigat, tagsarita kami. O sige, madam. Hello mare. Mare, nakasarita ko ni boss. Umay ka kano inton bigat. Kasta ka di? Ay na, agyamanak nga rod mare. Awan na nyaman na. Isungag sagana ka ah. Masapakan to. Wan mare.
Uy, adagayam ka barbaro akadwa tayo. Naku na ni boss, asika ka no, tinangisirakan ko na. When John? Ay, Karen, iso ni John. John, ni Karen, gayam ko. John, ba't ngay bagbagam? John na adi. Ay, alaman langan. Hello, nice meeting you. And I'm happy to work with you. Kasta akmat kada kayo. Ay na, naragsaka, gaputa nagsisingpot kayo amin. Kumusta ti aldaw mo ba kahit? Nasayat lang tamot lakay. Ngam, Ne, apay, adamanan paregot. awan matkit di. Ngam ni Lisa Hay, awan latat nagbaliwan na. Pabida latta, kunamlan asino. Anya? Kunaklakit din no agpada kami a food server. Saan mo't gayam? Iso mo't ti adda ijay counter. Kanya nga rod, kat iso matital kan jibusyo. Sa may sa, dahi tamo ti inaplayam at trabaho. Iso adi ka ko magreklamo. Nabayag kaya managayem mo ni Manang Lisa, Manang Karen. Awan, apay ka di. Awan, nadama ko lang. Ungayam, nabayag ka din nga adda dita counter? Wan, apay nadamag mo ti kasta, Manang. Ako, awan, nadama ko lang. Naimbag man, awan ti mapukpukaw a collection no kasta. Ha? Oy, ibagakan ka dito Ngamda tala ang ti makam mo. Anya? Amok namin ti ugali ni Lisa, no may papan itik kwarta. Naalis to day jay. Kasta ka di? Iso siguro ano maminsan kat ma-sure ti koleksyon. Ay, nasaya tayong bagam dayta. Iti kasta, si putak, dagiti gargaraw na. Anya, kasta tinakunakan ka ni Karen? Well, sir, iso siguro ano maminsan kat agkurang ti koleksyon tayo. Pacheck man gaputan na bayag damat nga gamam mo. Iso anas ka na pangkin tayo dahil sa sir. Narigaten. Katwa na. No kasta nga rod, ibagakan ni mo na. Iti kasta, sukatan na ni Lisa ije counter. Anya, kasta timbaga ni Karen lakay. Wan, imbaga na kano dahi ta ka ni June. Anya, Iso ano maminsan short ti koleksyon tayo. Ngamin, adamat gayam ti sana nasayat nga ugali ni Lisa no may papaniti kwarta. anya. Iso apangkan tayo no pudno dahi ta. Iti kasta, sukatamon ni Lisa ije counter. Narigatan. Apay akas tamat ang aramidam, Karen. Ha? Nakadkadlaw adakas ti apal mo ka ni Lisa agayem mo. Iso akas ta ti bagbagam. Kat pudno mat, atidog ti ima day jay. Nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Anya? Napanaknakam ka di dayta? Tapno dayta ti ibagam iti bosyo? Ay nakarin. Ni Lisa lang arudan tinang tulong kan ka tapno maaddaan ka iti trabaho. Ita, iso pa iti tadaalam iti mismo a bosyo? Basta, jak kayat ti ugali na. Kunamlan asino? Kunam no iso ti akin kuko iti restaurant. Baon a baon. Lisa, manipo din ton bigat. Tumulong kan nga ag-serve kadagiti makan. Ha? Siya kunti agyan iti counter. Sige, ma'am. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Mabit lang, Lisa. Adda na kay baga kada kami may papani ti ukalim. Ha? Anyat kaya tiyo sawan, madam? No sa anak ngagbidot, iso siguro ano maminsan kat masyo-short ti collection tayo. Gapukan ka. Anya? Kas itinakunak. Adda na kay baga kada kami. Iso manipo din ton bigat. Ag-serve kalangan iti makan. Karen, adda ka nun nang ibagakan ni madam. Kastamat din ka ni sir. Saan ka nun nasaya at tiugalik no maipapaniti kwarta? Ha? Kasta ka di? Ala, asino ngay nga ta? Ay, Jack mo, mare. Ay na, nabayagan nga trabaho ak kadakwada. Ngam, italaas to eh. Ah? Ngam, ayos lang. Sana parikot kanyak data.
tawan mo't kinapudno na. Agtrabaho akit di tinasayaat. Ipakita kadakwada asaan apudno ti ibagbagada kontra kanyak. Anya? Pampanunutak nga mga ni bakla tinang ibagay iti daychay. Tamanipod pa idi, kayat natagyan iti counter. Ngam, saan nga imanugot ni madam? Kasta ka di? Wan, ngam, narigat mo ti basta agito dulatan. Isa baybay akon. Jonah, nasayata na granata ita. Day off ngamin ni Karen. Isong awan. Kaya't ka man nakasarita. Ah? May papanitan niya, manang lista? May papaniti na ibaga ni Madam mo na kanyak. Ha? Ginapuno na. Iso nga imbaga na at tumulong aklangan nga ag-serve iti makan. Tada ka no nakaibagakan kuha na asan ang nasaya at ti ugalik. No may papaniti kwarta. Ah? Agpudno ka man kanyak. Sika ka diti nang ibaga kada madam. Saan nakagumurakan ka? No bilang taaklo nam ti kinapudno. Kaya't kula maamuan. Manang Lisa, sana siyak. Iti uray ka ano man, jak marami dayta. Ha? Kinapudno na. Amok na sino tinakaibagay iti dayta. Gapota na sa una mo't kanya. Anyat kaya't mo asawen. Kato ni manang Karen tinagapo na dayta azao. Anya? Wen, siyaktiin mo na nang ibagaan na. Aklo na ka nagbidutak mo't gapota na mati Angam kalpasan ti manungal daw. Napanunot ko asan apudno. Gapota madlaw kumatkan ka, akayat mo nga ipanagna kada madam. Asan apudno ti ibagbagada maipapankan ka. Nasaya ta si Mangpet kan Karen. Karen! Awanan kay tibain. Lipatan mo nga kumarita. Ni? Apay, anya ti basol ko. Di ka man naging didi. Agasam, si ka lang aro ti tinulungak. Tapno maadaan ka iti trabaho. Ngamita, dadailan nak pa iti boss tayo. Ha? Ita, amukon na si katinang ibaga kadakwada nga atidug ti imak no maipapaniti kwarta. Dito isango ni boss, ibagam kadakwada, panagnagam no pudno timbagam. Ay, kwa. Ay, namari, pakawanan na ko, ma. Awan pa managnak ko. Naaramid ko la dayta, gapo iti apal ko ken ka. Anya, mismo ako marem, pagaramidam iti saan anasayat. Gapulaang iti apal mo kan kuana. Anya klase iti panagpampanunot dayta. Aklunak nga damat bidot ko. Gaputa na mati akadagos. Ngam na ipanagnak ni Lisa asaan apudno dagiti pamadakas mo kan kuana. Pasensya kayon, ma'am. Aklo na, bidot ko ti amin. Lisa, pasensya ka kuman kanya. Ma'am, Pakawanan nakmat. Kastamat ni Seryo. Gaputa na mati kami adagos kadagiti imbagbagaday tiyay a babae. sana nasakit tinakam ko. Gaputa ang mukmat nga awan kinapudno dagi jeng imbagbagana. Talagang awan aramid ko akasta, madam. Wan, amumi dayta. Tanapanagnakan min gapo iti kinabayag mo. Nuapay anamati kami adagos iti imbagbaga je kumarem. Gapo iti dakas nga apal nakan ka. Kumpurmila ditan timbagbaga nakan ka apam madakas. Asaan met apudno. Ala, at titisweldom Karen, ala imon. Agyaman, sir. Pasensya ka, ngam nagsaritaan mi ka ni Mamyo, amaudin ngal daw mo itada ito dito restaurant, ha? Ngam, sir. Kasapulak ti trabaho. Pangasiyo ko didak ikatan. Pasensya ka, ngam saan mi akayat ti trabahador akasken ka. Adadaelam ti padam ataw. Sabay ko tamawatan nak, ha? Sir. Nilisakit din at imawan kada kami ti dadaelam. Idinto ta kabarbaro ka laeng. Sa may sa, isupay tinang isarakan ka ditoy. Mala, sapay kumata makaamiris ka. Anya, inikat da kamanan iti trabaho? Wanla kay. Siguro,
Gapo manan iti saan anasaya at nga ugalim kan aramid mo. Kasta lang arudon ti makagapo. No apay nga inikat da ka iti sigod at trabahom. Gapo iti kinalaing mo amang dadal iti padam a tao. Ngamita, inulit mo manan? Agbabawi ang itinaramid ko lang ay. Uray agbabawi ka tanalpasan ti amin. Naaramid mo. Anya nga ita, awan man ang trabahom. Lakay. May kadwaday tan nga naramid mo. Sapay kumatag nakam kamutan. Pagyamanam, no adapay mayat ang mangawat kan kang agtrabaho. Gapo iti kastang o agalim. Oh, anya, naawat ka kadi tinapanam ang nagaplayan? Saan nga rod lakay? Doon a restaurant tinapanak. Ngamuray may sa. Awan nang awat kanya. Daytan ti bagbagakan ka. No saan mo kumaan nagaramidan ni Lisa iti saan ang nasayaat? Nalambit nga aging ita, ket adda ka pay lang agtrab-trabaho ijay. Oscar. Ay ket aganos ka ah. Anya nga rod, inaramid mo mut deta, titakderam. Ni, si kamot kayam ti masabat ko, Karen. Lisa. Dandan di ka na ilasin Apay ngay akas lang imisit kamutan. Saan ka na napudaw kasi ti sikod? Kan, papanam, apay nga daymot mabangkito. Ko, mapanak ijay ayan datata istong. Inak makisak ka. Ha? Makisagsak ka kaitan? Di mo kadurman mo di ti kasta trabaho? Pudno dayta. Ngam gapot ang awanan ti mayat ang mangawat kanyak nagtrabaho. So nga awanan ti choice ko. Anya? Mabisinan dagiti anak ko no sa anak nagtrabaho, Mare. Iso anas kan nga agano sa basit mat nga minti sweldo nila kay ko. Ay, una. Anya ngay nga rod. Kat sapay ko takabayatan ti panagsakam. Maamiris mo dagiti bidot mo. Wan, Mare. Naamiris kun dayta. Kinapudno na. Mababain ako na kan ka. Gapo itinaaramid ko. Naala, bay-bay amon day jay, Mare. Lipatan mo, tinapalabas. Tinapatag, nakamiris kan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naragsak ka gadi, Benson? Unay-unay Mina. Ngamin, imanugot kan ngagkalaysatan. Ay-ayatan kamot ngamin, Benson. Ay-ayatan kamot, Mina. Aging gayta, kasladyak pa'y lapat yan na kinayatnak. Ngamin, security guard aklaan. Idinto ta si ka. Ket professional ka. Di mo man sang kaulit nga ibagbaga ti kasta. Saan atubang day ta kanyak? Basta surotag ti marikriknak. Gaputan na laus ti panagayat ko kan ka, Benson. Aha, iso matlagaya masininaam ni Edwin ta nakakita kay tinatataar nga dayong amisaw. Nanang, amo ka, gapula ang iti kinataar ni Benson. Iso tinangayatam kang kwana. Nanang, nasingpot ka nagagat ni Benson. Wana, ngamawan mo tinaylupas ng adal. Pada ma-profesional ti pagkasawaam. Makisinubyan kakidan kan Edwin. Tapada madiadal dayjay. Natalgan mo't laang ti trabaho nakas kan ka. Nanang, ni Benson ti ay ayatek. Ay na, anak ko aya. Ibagbaga kon kan ka. Dakdakkel nga mang ti sweldo ni Edwin ngam dayja Benson. Sinaamkit din dayja lalakay. Makisinubyan kan Edwin na anak kaw. Ni Benson nga ruti ay ayatek nanang. Iso ti pakiasawaak. Ay na, saan man natangkan ti ulam si kami na? Karigatan ka pinagadal. Tapno pumintas laang ti biyag mau. Ngaman niya tararamidam ngay. Di mo pilyan ti pakiasawaam. Kasano day ta? Sika ti mang biyag kang kuana? Nanang, adamot trabaho ni Benson. Aha, awan latam mo kon. Manumot lat sweldo na iti kina security guard na ngay. No ikumpara iti sweldo, Mina? Nanang, saan kumamot akasta?
Amo kung tinasayaat kan saan. Adan nakam ko. Iso mabalin ka di. Saan da ko napakibiyangan iti kayat kong aramidan? Da siyak ti makiasawa. Saan ada kayo? Ha? Ay, abalayan! Bagamam mo, dagiti partidos yaw, tatumulong da di kusina. Dagiti mo ila partidos ko tadadyayan. Way na pala yan. Siya pa'y pasiga profesional ti bisita mi akatrabahuan ta nakaw. Ibagam, tabantayan da na imbag timakan. Tapno sana matukkol ti aklaw. Tanay, kababain, kadagiti sa nga ilay. Na, pinapanaw na dagiti kakapagyan mi nga day di kusina ita. Taaduda ka nun nga trabaho. Sa ita, payapan naman ay. Ay, yak mo't maawatan day ta nga palayan ka. Saan ang may spilling ti ugali na? Kunak nun Edwin ti pakiasawaan ni Mina, kabagis. Huwag nga roda. Saan ngagpampanuno day jaka nakam? Imbes sa jepada na profesional ti pakiasawaan na. Saan mag? Ala, anyang arod ngay. Iso siguro at talaga tinaitani para kinkwana ah. Ha? Gaputan na tataar ni Benson na kinsukatnan ka ni Edwin. Nagkasardan, kabagis. Baybayamon. Awanan ti maramidan. Swerte day ja Benson na. Ta isunto tagnumar iti sweldo janak kaw. Anya, ipanaw mo ti anak ko dito balay, Benson? Wen ko ma, nanang. May mayat mo't lang nulumasin kami ni ti pagnardan. Tapno ang mumi ti awan ken adda kada kami, nanang. Nanay. Apay nga yakas ta? Apay, di mo maano san ti kinangiwat kaw? Ha? Ay, awata man, anya ti kinataok. Tanay kamkamang ka lang, Benson. Apay, marangrang ka iti kinangiwat kaw. Wanaw, ipanaw mo ti anak kaw, tapno maramid mo ti kay kayat mo kang kwana. Ne, saan nakasta, nanang? Ay, di ka nagindiday. Ammo ka, di mo lamay prangka kanya ka di mo kursunada ti ugalay. Nanang, Basta saan kayo apumanaw, dito'y kayo laang balay. Benson, si kamot gaya manakaw, sumrek ka. Agyaman na, tatang. Umayak man pa'y agina na dito'y balayo, tatang. Medyo maditiriknak. Madingamin tiriknak. Mabainang agid idalatan ni Jay. Tamang ano niya ti masao ti katugangak kanyak, tatang. Nagpa-check up ka kumaa, anak ko. Nalabas aman nugla siguro da ito tatang. Idakbit, sakto agawid mo't ladagos no madamdama, tatang. Benson, kasla jakmutan kayat apanawan ti anak ta. Kasla kayat kun taag full time dito'y balay. Anya? Saan Sayang ti trabaho no mikat kan. Apay, di na kami kabailan na biyagan iti anak ta. Ni, saan man? Kabailak mina. Permanente ti trabaho. Kun dakdakkel nga amang ti sweldo mo siya. Iso please. Saan ka nga resign? Pangaasim. Kayat ko nga rudmat nga si kasuan ti anak ta. Ti kayat ko, siyak ti mga awir kan kwa na. Makisarita ta ni nanang. Agpakpakaasi ta. Nga isupay lating mga awer iti anak ta. Awan gayam serbim nga asawa. Takrut ka gayam iti responsibilidad di may isang ama. Mina, saan nakasta? Sayang nga ti trabaho. Tamalaksid a permanentikan. Dakkel pa iti sweldo. Dakdakkel nga amang ti sweldo ngam siyak. Kat, anyat kayat mo. Siyak tagtrabaho, tas ikatagtagibalay, kasta ka di? Diyak kayat tagsardeng agtrabaho, Mina. Takayat ko ti makatulong ken ka. Ngam, panghasim. Tadi ka resign. Nakaramot kan iti dayja a trabaho.
Iso adi ka kumagikat. Tama nga numarigatan kanton nga agsubli nga agtrabaho. Nanang, ano san yung mampay nga awirin ti anak ko? Tadinakmot kayat apaginanaan ni Benson. Wana, tadakdakkel nga amang ti sweldom nga misaw. Siguradong agbisin kayo no agsardan ka agtrabaho, anak ko. Kasla na pukaw pa yung tiganas ko iti asawak. Diyak lang pagarup, amabutang mutgayam iti responsibilidad. Benson, may kapaton nga anak ta ti si Kugko. Wen ba kahit? Upat ton ti anak ta. Wen, ngam huston da ito eh. Huston ti upat nga anak ta. Tadyak mo't lamang ipamay sa ti mga sikaso kadakwada. Ha? Rigat ko amin na rigat. Agtrabaho ak, agsikugak, agpasngayak, sa akto pa'y lagpagatas. Sa kalpasan ti panagtanggad ko, agtrabaho ak manan. Nagrigat at talaga ti working mother. Mina, agaanos ta, bakit? Imbes ko mapagtagibalayan nak, Benson. Tasyak ti babae. Sika ko matimanggad para iti pamilyam. Ngam, di mo matgayam ka ba ilan na biyagan ti pamilyam? Mina. No dimngagak ko maidi ka ni nanang. Atay pada ka professional tinakiasawaak. Sa anak ko mga grigrigat akas tuy ita. Amumot nga wan ti may karkarit ko, bakit? Manumot la ti masusweldo ngay. Sayang ti trabahom numikat kay jay. Ala, wenan. Wenan, nairwama kun. Basta mamukan, Benson. Kabutang mo ti responsibilidad ti may sang asawa ka nama. Iso di mo sang kaulit nga ibagaday ta. No kasta, saan nga agtrab-trabaho ti asawam, Marino? Napayagin na saan, Mina? Pinagsardeng kon. Tapno maasikaso na anay bagdag iti anak may. Ay na, nagsingpot ka mo't nga asawa. Ta saan mo na pagtrabahon ti asawam? Masyanak namin iti asawak. Iso pinagsardeng kon nga agtrabaho. Ay, imbag man. Naggasat mo ti asawa mo, Marino? Awan ngamin ti mga awer ka dagiti anak mi. Mina, naimbagla ka da kayo. Tada ni nanang mo amang bambantay ka dagiti anak yaw. Wen matkit di Ngam, sa balilat ako matay mismo nga ina ti mga iwan iti anak na. Iso nga apalak ti asawam. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na. Nagagitmat nila kayo mo Mina. Kun kunana laang dayjay, Marino. Agin gagagat laang dayjay. Ngam, kinapudno na. Mabutang iti responsibilidad. Tadi na kayat ngagsardengak ngagtrabaho. Sayang mo't ngamin ti trabaho, nag-resign ka. Narigat ti sumrek iti trabaho itan apanawan. Naimbag awatin da kanto pa no kayat munto bilang ti agsubli. Ay, basta, apalak dagiti daddo mga ina, matutukan da dagiti anak da, bayat ti panagdakkel da, Marino. Nakaluto kan ba kahit? Agar mo sarta yon. Tadya sa sarag mo pa iti trabaho. Wen, anyamot nga minan ti kastoy. Imbis sa dagiti lang amin anak ta sa si kaswak. Agan anos ka kadi, bakit? Sana bali. Tadyak mo't dumawdawat iti sweldo. Wen, di kan sumanao. Mangantay yung arudan. Ala, ano samlatan na? Tanya nga ikatsukir ka mga ngamin ide. Taymot ngamin guwapo ti pinilaym. Imbis ajay pada maprofesyonal. Nanang, kita man di asawa ni Edwin ita. Iso, tagtagtagibalay. Ay, ni Edwin, tagtrab-trabaho. Siting prete di asawa na. Sana kasken ka maparparig at ngagtrab-trabaho. Ay, ala, di yun ipalagip tinapalabas, nanang. Anya ngay kat nailaw anak mo't nga rudan. Mapanunot mo itan dagiti kanayon ngay bagakan ka iti anak ko. Agbabawi ka man, ngam naladawon ti amin. Maulawa ka. Nasakit ti taltal ko. Apay nga tan. Itugaw ko man pa'y lahing. Madia talaga. Agawid ako saanin. Ikarigata kalipasin to oras ti Jotek.
Madya talaga. Maulaw. Mina! Mina! Lukatam na ito. Mina! Ni, apay, tatang? Ni Binsaon, intaray da yung ospital. Naatake iji pagtrab-trabahuan na. Anya? Kumusta ang tasawak? Inka kitaan iji ospital. Mina, nako, kumusta ang tasawam? Awanan, nanang. Natayin ni Benson. Di na nalasatan ti panakaatake na. Aniya! Hiram sa Diyos ang ating buhay. Kahit kasanungay, anak ko, agtrabaho kan. O nanang, ano san nyo pa ilang awawirin nagiti apo ko yo? Ay, hanya pa'y ngay. Wanan tasigun mo tasyak ti mga wawer kadakwada. Nanang, may kawaak. Awanan ti asawak. Ay, oray siyak nga ron anak ko. May kawaak matan. Makonkonsensya ak pa'y kiti. Dati nagtagibasit ko ti asawam ide. Oray siyak nanang. Agkakasakit na sarita timbag magakidikan kwa na. Ngamit tatawanan. May kawa kiti kastaunay. Kasi madagiti upat nga anak ko. Awan madagkalanda nga amada. Nala, di ka madanagan. Jak baybayan dagiti apukok. Tumulong ka mga wawer kadakwada. Malagip ko lakit nga rutina palabas, nanang. Siguro, isuasaan anay palubos ang nagikatakiti trabahok. Takas tigayam ti mapasamak. Anak ko, pampanunutak ngamin. No nag-resign na kiti trabahok, kat nagtagibalayak. Kasano kami langatan kadagiti anak ko. Kasano pa mabiyag ko dagiti anak ko no awan matrabahok, nanang. Wen nga rod anak ko. Madamat gayang pagsayaatan ti pananglapod idi ti asawam kan kang agikat iti trabahom. Takas to'y mo't gayam ti mapagteng na. Iso analabait na iturturong ti amin, anak ko.